ase se wo de wa fidie na ato Adom TV ema ho sepe wo ye odehye mapa manfro na me fro hema aha aya Adom Nkuranhyensem na wo somfo Apostle Dr. Rita Kotego ena mete dwoma me dwumadi ho chiame ene so ma betra se me kire sa braba obebo na fi we nyina no etoje wo ankasa ma me ni ka ma afihyiapa na me nse onyame nhira emfa mu fie so se wadi fi ene ofi bamu ya be bia no nhirantio entongu so na Adom ennomo na won sam nyansampa na ne je nware wo ka na joy na abrabo so hits abrabo edimu ene day me pese me catch you say no one has to write your destiny for you. No one. Not your mother, not your father, not your spouse, not your colleague, not your friends. No one has the right to write your destiny for you. Obie ni akwenya. En akwenya ni obi nsam, tumi bi ni obi nsam. So obekire bebe wabra boba akoduro. Ema kwan. Sobo bo ayade a eka wo hye. Oh, my brother me boy, obo nsam bi abeka me. My brother me boy, say me Ghana ni nti. Aka ni ya na efi aka gan form bi mi o me nyema ya no. O male. Ka fo boy Ghana etu aka shi onyo chombomo ni obaye mu. Nya gbogbo to amanya ga ka emfa ho. Baby a wo free no does not determine where you are going. Where you are going is determined by what you are thinking. Where you are going is determined by the knowledge you have acquired. And where you are going is determined by the skills set and the interactions you are about to make. When you are no bedin kita ho, when you are befa onyonkun be kire bebe wabra baba akoduro. Se be ko tena se juase, na ne woni awi akotehye fa nyonkun a wabra baba bedu fa. E na fa nimdifo na wo tetie Adom Nkuranhyensem na fa ni te ko nyonkun a wabra baba bedu nchen. Wonim se woni abo woni okoshata frɛ e na protocol be kan say show me your friend and I will show you your character. Chire mo wadanfo na me nkyere wosu e na oban. Chire mo wadanfo na me nkyere odaache. Me si so no. Me fa adwumopo bi se empani a wo kyemie. Woni e wo suahunu e kyemie e na me somwom afom no nko. Tu hia me Professor One Aziato. Madamfo. Professor Aba Amfo. Vice Chancellor University of Ghana. Madamfo. Professor KK Sa. Madamfo. Pastor John Hagee. Madamfo. Reverend Anna Pastor Miles Moro yana bebe ko madamfo ennamfo a me fa mo no edi mu a won kasa e afutuo de mame de edi kan de be mo abrabo mu nsakaya ba no e won ya wotatie wen wo so na pa no yo TV na te so operachi wa ha wani 2 hours de na usua wo se wo de wo mre e adesua mre sanse na no ankoyie na fi we de se koyie na ne ye die ni gina nioma a obesua so o wala shigre ko ba ya no ejani bi no ba kase me no ko he ba bo ame bora be nchon me no ka me nyo no ka me chakpa nye nyo ne kejele ne me do ba chon no ya to so mienu no ba kase me na gbine me no kase yo me nyo no ba kase ka wotu e de na wusua anwum bi a eso yin faso na wutie movie bi a faso me na wutie ni o ma be sua wadwe proso no ene be kire wo daache ekanko krakwa no ensa no adwuma obesua onyame ma wonsa tiedu se fa ye bibi ma abrabo amfa ma se fa didi keke ana fa bo obi asum ana fa ye obi o se fa ye adwuma edi adwuma na betimi de wonsa ayo na de mfaso abre wo no obi enya adwuma din bia na bibi wa wo betimi afiri mu ayo ene dai eba no wawade amu eba no mma ene wagya no wona hwemu eba no wapo mu de bibi wa betimi ayoke wo so anopa de no wo de aye de na wo ka kire obi ene ebiom to so miensa eye adwene a wo dwene ye find self talk. What do you say in your head about you and about life? Wo so anopa de na wo ka fa brabo ho de na aka fa ho me de me nsem fata obi wo se me de me twa de ntimi ho nimfa so wan na ka kire wo wo se me debra nti lebra ni de sabese wan na ka kire so lebra you are a worker so wo twa de so osum obi you are also a worker. Be proud of who you are and go ahead and do what you know how to do and do it best. Apra na wo pra you know na pray ye no be jaka say wan na pra ha won sa no adwuma no ko se obenya adwuma foforo obeya betimi am ko anim no dan ne no you know na ye ne yie
yene ehu twa na yene nsem fata ekọ yawo ani mi sha boy ka joko oluwa presin aga me na lo e fo na he ore jeno yawo aka bo o he beta na mo na mo ka go beta na mo o ye se na mo na akpa e bia o ye driver usuban na be kire se o be ka papa we de metene so na ma sore oni pa bia usuban na do be ko na do aba efi krakra no adwene be na wodwene hu ya me papa uti a nyankopon de ma wo no o ma utri a echen computer si manini adwene a badwene no na be kire ba bia beduro adwene be na wodwene me adwemo yo chomi mani yi no dwon hidane e de na obobo hu adwene proso wo yo de hye wo yo mama onyame boss ronko o ma yedie ene nkoso na mo masem bi ntia me pese me catch one secret hwe owura bi ye fa ni David na emne bi du ye osufre yakopɔ sɛ papa jimi free afiase o kan Psalm 142 verse 7 I'll say Lord set me free from prison. Many of us have our souls captured in prison because of where we're coming from, because of the training we got, and because of the people we associated our lives with. Many of us are captured as slaves to others. And that day, when Papa said, Papa, son, me free if you are me. Never me yansa me bubra say obi amadime ho. The greatest illusion is to think you are free when in actual fact you are a captive. Ade hani papa an be say we de onya fa hodie na so we akwa e ma brabo. We akwa e ma nsabro, we akwa e ma abufuo, we akwa e ma werehodi, we akwa e ma bobo, we akwa ma wiase nyoma nsafata nyina e na wonam abrabo mu se me de amadime ho. Ya me ka say Ghana enya fa hodie. Na nipa na atimu na wonya fa hodie. Ene bra ye bre Ghana no ye wan. Ghana has had independence, but the people lack psychological independence. Our minds have been captured. Our minds are in bondage, and we are slaves to other thinking patterns. Until we are free from the bondage in our minds, we can never walk in freedom. The liberty we seek is liberty of the mind. And the jifahudie ma wabrabo no okra. Ma okra enya fahudie, ma wope enya fahudie, mo atenka enya fahudie, e ma atenka enyina obi nhihye so na obi kasa so. E ma wope enyina akono so keke. Ma pa enyina nia esefata so. Na ye de edim wate. Na wope edo beko. Na dia wope yoye e na abenya. Abusua. Em say wenya futuo e nkranhye wabrabo bedim wate. Baba be ko nim ayeye. You make your future happen. You make your future happen. Mimpa abone say your future will be glorious. Mimpa abone say your future will be gracious. Mimpa abone say your future will be honorable. Mimpa abone say your future will be excellent. But this can only come true when you lead excellent life, honorable lifestyles, and glorious lifestyles. What you do is what you get. Your future is for you to build. Owo meno wanyo jeshi no hishit mo owo wochina na wodachi ekura wo wodachi mma ye di anwara wo wodachi mma enkoso anwara wo wodachi mma nije mra wabrabo mu aha na me do besi ma me na me nua Thomas ya ogia camera chi a otwa mfoni na me nua Frank o de sound ebre wo me na floor manager MC a na lighting force na me nko production team me da na madam saying eno Sarah oyu adon miami nia ketua Thomas me da ase efe Priscilla da chehene na webe kampedu enhira nkamu nyina wo a otimi hwe me enso woni onyame entina